hwe hunu se nyankopon ewo ho ana wo ye me nya de bi enyi nyankopon emfrim wo nyankopon fra de bi a wo ye mama lady enkonko wie wie enti o se wo do wani tu nyame so wa de bi a wo ye m se ye busuam obi atimi apeja enso wayi enipa wo mu nyina to twene me ma we mu abomfia na fo wani tu nyame so ade bi a wo ye biafo de tu nyame so ne nyame na behwe o maledi me fa we nto aso na ye ntwa so ye mfa ko ye bi maledi odo ya de mu odupa first na nza na obi be tro krata so de command dof no maledi na sempa na opeso ka kire no ana krata anu kura no beti ma tworo bi aboso me kura na nkoduri ba bi e wo se krata nkodu me kasi ye wo ye kura se kekere ofin so kekere asem na meken se wunya kwa na ye opani bi wo ye kroma no ye adwuma post office efe Mr. Adantwi obedi assembly ma kura ho obeba stations ata na ateche no okeje ti ateche nim no di nkra beja se okwa abomame asumasi amane se ne bana frɛ se opeso ne kasa enti da se wo mra enuru ba betra konya so te se de okwa ya asabia no na wo twe otu we kɔ na we kɔ obewu abekɔ na bani abebo din eno manu wo ho omuska ho bra na bana frɛ ansa no akɔgye tetefo no e de akasa enei ni nyina kɔ wie emfon ye kurokura yi so na nka ne dɔnoma de nya bi na nei enipa die no enei nya bi na nipa die ena akɔyɛ sika ntwa ne megu media acid begu so ni ade tete dɔno na mu odu so tie krata mu nsɛm amaledi no wo hunu sɛ ye no korɛ sɛ be ma sunsum na kata oba so wo hunu ni nyina ampa so so sɛ be ma wo fi a enkoda kra nta yare sɛ be ma ogya ne ma ho hwim wa bre o mafie o mehwankra ni ma bo sɛ yade bi atisi ma na di o mokɔ nti anka ne dɔ ne de maledi ba bi akodi bia no sɛ de ma me akoso agyapo ma asa afa so anwo aka ka ye no o musamra ni entra fie ni ni dɔ emie ntworo krata enko bisa sɛ enti na wo dɔ me pa maledi ya enti mo ntworo krata no na enko ye wo dɔ nko a me da se pi dini nei asem no ye dida na sem na 10 ye Sompa Nkomo no ye ka se bebi ayemia ye di asem na chi ama asem na san 10 different 10 enti no de apie wo mu no e de brem ye nko ahoma no so sima enum 0554931931 0548931931 frema jali revolution udi achi a ye nko 1 2 esiso hello Obapa dia yanko yanim ene de obapa so ne so aye den that is so obapa ene me ti obapa ore yeah that's it ene so do ni ye fita fancy one me na meka wa se na akoso agapoma no correct obapa Ghana ye wade a oyi pa se utie tutunu na omoto ye na ene mmemme je ya yatua susu na ekesi de bri adise wi ase na heaven emu twetɔ papa ana na se dia bron fa ka no ba pa tete do ne mu wotu ante se ne ene be bra ko yesika anwo fe ye to so ne no fo so sabu ene ti no de kwa ko fa oba no enti nche broken heart no ene de ewu be bri by men kan de tini yi so wi na broken heart ye ni aba no timi de sala fe no ko tire e ko se ho no let us have looking at the Obapa. It is 3-1. I was here to a book. I mean, I know it's my fire and it's the other. Hello. Hello. How can you call my lady? Yentil, why? Rat. Yeah, big gas. Number one. It's a problem. What's there on you now? If you're done at the Asian or done at the Apple, or what is the border? Yeah, the answers are Nana ramp number, Nama would you crave the SC and so much one for another ramp number, Memo or the video. Afternoon. Hello. Pacho Yentio, why? Good afternoon, Mr. Afternoon.
But your friend is face and I thought we man so to go. Yo, yentio. Your man will show na no den papa. You need to do my day no you pa na me shira. Yeah, that's it, bro. Yo. Tuna. Hello. 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 Ejampa chodi yentio. Ayi. Ya dro. So Peter. Yentio wo. You. Yeah. I did. Yes, sir. Damase. Oh, that's it. And then, only have to say that. You need it. What I said that. Eda sipa. I be in fact ba ku chat on en kwase ni so. Hello. 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 Miram Pacho yentio. Yo, Mama, good afternoon. Afternoon. Because I see I have a video. Yo, yanko. Hello. Yati wonka o kasa. Yo. Mentie wo ho kasa Because pa. I'm a program listen. Wo wo so jai se wutie wo ho no na kasa mpa wo chew. Okay. Yo, me da say. Where they are quantity results. Was outside. Result. I say we friend me up. Result na obe say we. That's it. So I never ma ehunu kete niam ani bi. Ma me nyum na etu hours say. That's it. Bye bye. Me pa chaw mo mi enko video yi na yemla ya sem no so yem fan kai mo a sa story pa chaw MCR Niam ani bi. Ma me nyum na etu hours say. That's it. Bye bye. Za mprofo 3 ya mabubu. Me pa chaw mo mi enko video yi na yemla ya Sebastian don't call ni girlfriend Rosemary. Sa story And Rosemary bi en Rose Afua. And Patricia and Ibrahim Paris. Niam ani bi. Ma me nyum na etu hours say. That's it. Bye bye. Patricia for 3 ya mabubu. pa chaw mo mi enko video na Sebastian don't call ni girlfriend Rosemary Sama. And Rosemary Afua. and Patricia and Ibrahim Paris. and I'm this Niam ani bi. Ma me nyum na etu hours say. na asɛm no atɛne ɔne ne kun ɔmo yɛ adwuma travel and tours ibi na ɔmo so ɔmo kɔhyia ababaawa bi yɛfrɛ no Patricia ɛne ne mpena social media koro yala ɔmo bɛboa ɔmo ama ɔmo ayɛ Schengen visa ama nkurɔfoɔ sika kɔ piepie mu a mekɔ wiaseɛ bɛrima no koraa ahwere ne nkwa no yɛnya ne teɛ sɛ maame na ɔne ne kun no na na ɛmo yɛ sɛ adwuma no asɛ nkurɔfoɔ pɛ sɛ ɔmo kyɛ sɛ lady ɔno so ɔka ho bi na ɛyɛ plan ɛna wɔmo yɛɛyɛ a cements wɔmo de yɛɛyɛ saa nneɛma nti ɛnɛ yɛasan frɛ no ɛma adansefoɔ bi wɔ wɔ ho a yɛne ɔmo nyinaa ɛbɛdi nkɔmmɔ ne yɛahwɛ asɛm no baabi a nokorɛ paa no ɛwɔ na afei safo mpatɔ wobɛtumi abɛyɛ video no ho adwuma ma yɛ a ɛbɔ dɔboro no yɛhunu amane o nyame ne bɛka yɛ asɛm ama yɛ yamo afinu no mu safo mpacho betu abeye video ni ho adwuma maye ai de ntia wo kasa
Oh, yeah, my phone at your phone in our Semens Herbal Clinic. Sorry, Semens Herbal Mixture and then capsules. I friend again and then area Yatanasi and Oba Chichma Pumdi Hong Komo, a bracy maybe pay. Now, your Semens Herbal Vital Herbal Mixture and then the capsules are a dry or your bar, Nase, or low libido, and as what 10 kind of for my. If I try no any bit me about your bar, Nasa or menstrual irregularities as a menses no intimate may in so yes eba. I am not ote excruciating pains and our yawe more than a brow wounds are a drono a semens herbal mixture and then the capsules. I feel we a bema Nasa odiano or the boy and no germ, your sexual weakness are war and our way or more president. Me patch of bombarding so be semens vital herbal mixture and capsules. A number no ego TV screens no so what would you radio no a 0240 61 60 61 0240 61 60 61 after 0205 57 35 55 0205 57 35 55 Semens Herbal Vital Mixture and I feel the capsules are your bonum running again. Nam Semens Vital Herbal Mixture and me pato Juma Ediano a strong cocra. We see ya ya pan yin tinimu a Juma into what we see a ya or excruciating pains. Ever we see Mobu ha or Tanasana or Soria. I just any pabe munu and I mean Sasonimu and Sana Watimi as sorry. Anna or tisse pains are and I yawa not ding a when see him. Obu ha or say as a sabi di jabi agunisim obu ha ose ne de no ebia ye de mpane bi na ewo ni sisim wote saa ena wiei me pacho asem de e de aba e de amount we the prophylactic solution to your problem any Semens Vital Herbal Mixture and the capsules are ne mrani din de agan me pacho bomodin se won sabeka bi empanyimfo se ayekumuti ase mpo oyo saman na enne ya watwe nani Herbal enne ya wo so wa hoden kakra mpo no sade wo se bre ansa na wonya sika e de ahwa abusua no broni beka se bia wo ye breadwinner wona wokọ eba ansa abusua no enya biadi na se won hwie na wo de usisi asa agro na akofa ban bi na wo de atwi wo de usisi asa agro na wa mankra tatratra usisi so ne etietia usisi achi ni ade ni na no me pacho eyentininum no wo enti bomodin se won sabeka Semens Vital Herbal Mixture and the capsules and no and the betimi abo and am say your body do bna no tiny hahama no den and am pacho ye di aye Semens Vital Herbal Mixture the capsules no and afi in mixture no and e di ababo ntin se bomodin se obenum bi na de enti ese onom Semens Vital Herbal Mixture and se me pacho ye nya exercise we kakra wiase ni na uyi countries are me pacho omo wo abibiduro anaso omo wo nutan ene hahama pa ye adwuma yi a China eye baako afi India toso mienu ena Ghana yaye mai Ghana yi ye toso miensa wiase dina no oman omo wo abibiduro papa anaso omo nubra ne nutan ene hahama etimi sayade no eye China India ena Ghana mene wo kasa sisi ye doctors omo Semens Vital Herbal Mixture no me pacho baako wo China sisi a offer China for omo nubna nutan ne hahama na no den na China for no edidi juma ma omo ho ye den obehu China ni wanyiri pa so na no ho den de bia na okono ba oye juma effectively ni effectively a na chese eye aduru a omo no no eno bi na sesi ame na okasai ye doctors for ni bi wo China omo fa bi dia ba no omo dia ba beka Ghana for ye de na wa ha no ho ni akabom dia Semens Vital Herbal Mixture and then the capsules e dia ma wa wo hwe ye wa wo tie ye nti momoden said the nearest herbal shop and a pharmacy na ebe no wo do okwa wo so pe agan and now Semens Vital Herbal Mixture and then the capsules numbers 0240 61 6061 0240 61 6061 after 0205 573555 0205 573555 Semens Vital Herbal Mixture and the capsules numbers me pato ye bema and a wutie mi a bema de bomodin se obeya o mema sem enye bema de ni abetre enye bema de ni abodwese enye bema de ni sika nko a de bia me ka me se o moba ni sika ma edan ma
na se wantimi ama na reche orgasm ha obekọ ema poor man obi a oni ka prekra sebe aservice na ama na you okay because mpanyimfo sebe ema no oma himfie ho ya osoro ahimam ketwa nti ho no ubowura ho no ma so utimi ye adwuma na ma anigi eba both parties no bia aso ye na se wantimi anya adwuma na ma oba na ni anje a eba sa ede nsem bebre ena eba fie eba sa bo se issues beko mpanyimfo no bo so bia ntimi mie na no nka ade property ekofa problem ne ba ye enam se enuoma nkoyie nti bobode so ye bema na se one wo de boy ani no wagem premature ejaculation how me pacho wo erectile dysfunction obo ani bema no epegya ni mu ana asanto form die nti efe aduro na agan ne se me pacho aduro na ti se jan onom a eboa ma bema ni mutimi ye dwen de bia ye ka ye se bema no dompe bia nim enso se bema ni sori gina so atimi se imoy dendenden bema no dompe bia nim ade ma bema no atimi ye den no eye ntini wo bema no ho abre bia bema no be sori ne na ntini no ho na pegya na eyiyi wo ho hwe se moja no atimi fam yie ma ne oma ekokama se untini ni mu sisi a eno na ma bema ni ntimi nsori se untini ni mu sisi a ema untimi anya adwuma no enche sisi abo se na waje mo premature ejaculation utie me na wo premature ejaculation a koto agan ana Semens Vital Herbal mixture ene ne capsules ni bi uto wiare afrey me pa to wa umbe masem wo fom no uto bi afrey ne enche okwan be fa so abenom no mretie wa bi be hu say yes ade na apeke we obi adanse ofrey o say doctor ade na piki o agan na peke apeke and or turn my union business a dear in our casa or say, or sit bay of 1 year near on sorry, I'm Martin who sent a bearman sorry, Jinaso da. Nabe 2 weeks near or say a guy no one some cocoa tobino or to Miss Channel capsules on no yeah within by 14 days, 2 weeks no, the bearman would run a job to me so on your morning glory no. Na morning glory no I said bema bia and a duty me morning glory and how much morning glory in say how much by 4:35 obema ni timi pejani mu e pejani mu a na yeso de nyane wo wife na yese one man je kopra na sorry kopra ene o giwie ya no akokopra opra obo se na otonyom obi tinchen obeka se otonyom da nyame ase da bi udi kodi nyom ni ya tumu say yes otonyom eda wase bo abaso wo adwuma den ni adwuma so a watimi ayama no ama watimi reach orgasm ama no ho asepe no nti ye bema na se wo no untimi ma wo yire reach orgasm obi ne yira tra 10 years ni o ma wo ma bia be 4 5 enso oba ne reach orgasm da sometimes a man be timi frɛ o say look areho se me se me ni mi kunu atena wo mamu enan enso me kunu ese bi one me naaye ema me ho maaye da ana me ho sisi me ho so da wo ye bema o te sa wan hwe yi a obi be service wo yire na ma kwaje Semens Herbal mixture and as a Semens Vital Herbal mixture and then the capsules ni bi na fe emwa untimi anya adwuma ne nche because one thing ne say so only oba eye sex and only oba konhyiamu na so oba ne ho ama ya power hwe ya onya second bi kro de be power sum ama asema eni atimi ato bombodin se onsa beka be mesi edu anadwo na obema ni ntimi nsori a eye Semens Herbal Vital mixture and afi ni capsules and me pato kwa kwaje afi won so yo ba me kan ya ka se sexual weakness yi oba bi ti won ani age opre ne kunu se yire hu na tie me pato oba won so wo sexual weakness empempi ne ka sexual weakness a ana emma no omunim se mema no kwa na sexual weakness ntisa one thing then say me pacho oba bia no o yes sex a say o enjoy enye say o endure inti say ultimi enjoy the meaning say bibia ye kama so want me enjoy na wo endure I na wuti pains kakra bi bema no sebe ne ho asori a oye adwuma no na ho ode abedwa no o se ma bre o si o hoye me ya me pacho jai ne ade ba sa emabufu timi ba tubo se du ba bia okunu na wo mu na ne bu ofu unnima de krontia wo ye aduane kra ba o medi enam ze oya o ma no kwan ya se me haye me ya na ma bre na me sisi na den me pacho watenka no e wo fom wo oba na wutie me onso wo de no sexual weakness wo de no de bia ka sexual weakness mbema ne de a bema untimi nkonche bema erectile dysfunction ya ne mu ayemre but wo oba na wutie mi a so sexual weakness ne no wo ya oba na se oda ho tim kagya te sese bitimedua ye be ye den wo no onye responsive esa wo ye responsive esa wo ye reactive bema ne act na won so o react bema no ye no na so respond na ma de ne ye de se de bia obetimi reach orgasm but se wa anya na oda ho tim bo se wo de bia oda ho wa ye wi asore ne
a wo de be ye na sorry na ko eba sa emfata but modern so benya Semens Vital Herbal Mixture ene ne capsules oba utowi afre yen ne enche okwan abefa so abenum na bema wo libido na timi boost na atenka na timi aba enya sa wan hwe ya ukunu be kasa wo fa na chi because e bia mo share relationship na mo share aware na se no na owo sensitive part o de ho kan ya na de nsa kan ya na nioma pagya na watenka na ba bedwa na nioma ekoso kama sesei no o de ho kan na o de nsa kan oye bibia enye yie wan hwe obedin se bia fa na chi bomoden 0240616061 0240616061 me pacho mo body so sabeka koko ayawo na ko private amoja wo ma Semens Herbal Vital Mixture na capsule sciatica ayana onamro mu no twetwe ntina ho no twetwe a bomade so benya Semens Vital Herbal Mixture and then the capsules uko PFA pharmacy e watafunu road a big pharmacy shop wo ho wholesale uko adodo bia opa bia won sabeka Semens Herbal enso okewo uko akra nana boache herbal and herbal shops in the Ekus pharmacy enso e wa shaman for numbers no TV screens so na friend ne ne ntwetwe enkomo my lady me da say yan share that say Semens no agan en muni fit tete all kind of stay no man why ha now so apa go Rabin Pacho wasem no boni tofa bi a obi antie bi da no no Mommy Pacho mi chia oni wa bedwafo nyina last week me ba ha say the masem bedam say nkrofo bi a mikunu gi omudi ya odi sika mo say omunye visas man nkrofo omo anye ena omo atena sika no so ama duaba nyina epiem a mikunu di free mu a sika no so a ekodi mu no e wo say mitua ho ka ama matonton ejapade still migusu etua ka no inti masema me de bedam last week no ansa wo bae no ye nyane ntie se wo di kan de ko oyere pa na de wo di ko ye na wasem na wo kan ho ne se dua na ye bo ukun no nipa ne se one face kana ma wo de wo ne wo ma bedas na sa na neti omo ni mikunu ko ho no omo ko he techima ho no sa na omo be ka kire me even mikunu no kra before obeunu sa na okan se man face kana mba ba sa wo ba ha no sa asem nye no na akan mommy omo gi sika no ho asem na me de ba ha se ebre wo ba ha ko ye wie ye wate ho asem bi pacho de bi abije ni lady na kasa abije bra be me ya update ni ento aseni ni so abije why when you know asem no ambacho madam Patricia Zelevu de o France unya ne da ben minya no ene na memne di nkomo no no kire se eka bia wode madam ni kumbia no watwia ono se o dwuma munti no se opon a receipt bi e cover eka watwia mum bia no obe forward esa information e dia mai nti according to ono ne nkomodi no opese o kire se nyese bia wode o mo kan wa yi wo na mum last year sika bia was watwia ma madam watwia ma wo it is a say no the event say madam you so on records enti we say and then no free her records bi o bia no on famra say transactional on any kunu ye ma no madam you was our records no enti madam Patricia say opon adwuma anwumre ya transaction bi o ye ma o no o screenshot no on the phone so a obe send ni nyina ba na dey compare records o madam you say sika na ono chese watua ni nyina ama omo no sa pepepa mame asema a producer kan sika no Patricia watua mam sika no na yanvan say 80,000 800 million pachon and watua ma aka 37,000 which records ni nyina wo ni ode be send him late husband ni nyina e woni phone no so up till date last week crammed the buy but this week me ban me refie ma fam nti wakaso watua ni nyina ese no kre bia ni enye no kre me di nechi sa me kunu ye since me kunu ye wentua 1 peso just last year August mo no the 17,000 buy and no cry any break na ye bebu me punu mu ama ye tu ye ya and sana
or this even crowd the 10,000 by it take 2 weeks. Threat near the bay me be a medicine and say on share. Maton major paddy in a me man tears, yes, near my near, offers the cannon brand and me home. Still, mammy, okitim. My friend, the papa, baby came a woman so. Yes, on Pebble and the papa knows so free last year anymore. And he say no. So Casse, Patricia Casse said the only producer didn't come to a dress cananize or bois. Oh, boy. What you be but on Nina. Mommy, only says he can't be a cana or no, not Jimmy, say what cheery. Oh, provide the receipts on Peso or the Beba or send Sandy phone, say. Always in the phone, say a message. I mean, between me and our last week, made a receipts Nina by Uncle Nina. Niotia and swinging a woman phone. Say, any passer in our car where some sound sort of out. Nippani dear. Yama said roughly 4 or 5 people, including Sebastian and so. Sebastian. Duobo Mudiano. Niobo Diani Sikani Ekodi Patricia or Paris. This our pan on only the SN at that room. For me, near was a medemand says, I got 20,000 medibama Niobo Diano. What boat you cum in to scan or Jessica or me, her mommy. Mete or your penina, say a friend or send me on any Sicano orgy. And I told me motorbike 5,000. I don't know pan I be the man in a number me am friend. Eh, you must say, no, jitum so no bodian. Yes, Tis what bodian any pewdia or Sagis who sky day. And came Yaje. Come for penny abram passage. Yaje. Now, I come jans and almost see a phone. Oh, say, Yeah, Danny number. Yeah, for Danny Giano. Me pacho munka umuhume I be the money number. Na yem fresh up papa ni musano. Said you walking. I don't so want some Edison. Carpenter ni so any carpenter na. Carpenter no need you woman saying. On the beji madam bisika so bobo. Aha, ono so sabi because penny was there. And now my friend no say car the mama na 300 cedis. Into won't you? I be just some forgetting na me dey enkoye nim. Gentleman Dental Clinic. Ubesi use ubetu be hye. One more pampan a omo total filling station. 0551 931 582. Midima for say we am Dr. Time da so. Ubetumi asaya de. Obetwa brato ya de so. So amo ya de dia na nkyere so won sa. Ya wabu akwa agogo. Ya de bia. Obetu ase afiri ho. 4282. Edu chumwa na. Mami wo ya de se. Oba ya che. Oh no. Kono hwe wo. Kwajibi nom. Edu chumwa malamis. Ebetu malaria ni nyina da. Tonic no e. Ebe mo wa hyehye. Mankapo no. Na be ma be gina so. Eye titi aduro pa. Eye kama. 0599415191. Kangen alkaline drink. Eye nsukro jin. Be pa chow. Ye nkonko jibi. Eye kangen. Enuano wo. Alkaline. Udidi a obo we. Kono kwa jibi. We die wo se we wo brema UGC ya tafuni rodo ya. Wokoso amenso a. So for mama woni doso tuo. Kono kwa jibi. Top Eye Care Clinic. Ye kwa kohwe ye ni. Ade wachira. Enti ye nko. Na tuya bu. No hwe ma ye. Ni nyina da. Ba ma ahwe ni wa. Ama de anante. 055-229-2274. Ye was ni Rome hotel ni de nhwe. Give us P capsules. Ko jibi. Dr. Solomon Kwabi. Ye give it. Otu du sinanimu a. Na da ye ya. Ma wa ye mre. Ko. Uhunso are. No ma unyina so. Babo anti nyina atete. Ebe ye kama. Give us co capsules. Ebe tu ko kwase. Give us Herbal mixture. Ebe tu malaria ne typhoid ni nyina. Ne tu ndam nsaya de bia. 0543222470. Dawood ana. Doku tell wo ya de se. Papa ne, your friend saying. You. Eja samwa. Kwakwate. Ye wade sheba na ho te say. Anko pandi mo. Sir. E da se pa ohini ni na mai fra wi sompa. Hello, Eja samwa. Me fra free. Oh, Dabi we dia ketua bi. Me pacho ohini ni adazo a. Sompa TV so ababa we bi. Edna sema beda rabi atu na sika no ye pese ye boaboa na ke pe bi di boa no na sese wodi ya no san pa na wom. Hello me pacho asamoa. Yes sister. Me si ababa we bi di asema beda ye se wode wo ka wode ne ono sika woni ho
nti wo pemwa wo de beba betu aka no ye pese ebusa se wo de na akasai bra na nkode wo ikwabro chira anya yi asabia so bo de dua ku no no e ka so o number we ni so ma na pro wa be do ka ni mo ka wa na de wo kan nyina so asam wanke yete ne kama ada wodom ado o de na wo ka na se educate ni ntimi ye nkwajo pacho se de ya kakra emu da ho aja samwa kokote ode me pacho me say ababa we be a friend rabi atu woni ni ku ye so me de betu kwan anya yie e ma wo bodu akura ma bra na wo ni e pese e boa no no otu asika ne ma wo ena ye busa se sika no akasai pacho madam ate wo ni mi tro me na pro iti kon se sika na me pro wa mate abusuafo Dr. Dawood ya wajo so krapa ho ne ye wo o se ya dia otimi sai kwata jimi and the onsa ya ka nyina otu ase wonu 360 na the ontiment ni twitwi etwitwi ni pedua 0241 244012 3p garlic mixture 3p abusuan chemfa obi ahia bi ehwe pai kona kwa gibi new booster abusuan bia obi ahia 3p ofra ekutu 3p kona kwa gibi 0248928824 me pa chow Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital yemfia ni nkyere ho omo no di donek herbal ya sabia men vitality kama be ma be jira prim ama ho aye den wasura jai ko wasura pila ni nyina esimu aginam bibia o be ye dia mawo so obekwa akoto adre bi o man mu ba bi etoni dro bi ubenya bi atu 0246727677 bibini toma plus Odro papa wasa tamfo aduane to ayam a ebefri ho obo ano ni nyina da udi abofo ebeko 0541337810 Exodus moringa yenkonkwa gibi Exaron dandelion yenkwa gibi diabetes ni pressure ebetu ase sonkwato amienu ununu tutua ni nyina befri ho akọ yade na wa program ni nyina bedwane 0544447033 Tabita kuma eya sabia sonko ya di abrofudro enya bibidro na akabom enti yade no ebedwane se ye ya wo Cindy Junction amuto da 0260196219 Joycam Roofing Company Limited. Kwa kobo ye dan so. Ye IBA. Ensuo tuto. Awie bo. Enframe fa. Yenko. No mabo so maye. Na bibia nya kama. Emu nyunu. Concrete product Alozin Transport. Cho menya abo pete. Se ensuo tija mesime da bia. Kono mabo so mawo. Techima Hands Brigade. So ko ban pa me ni pro station dey 0540125816. Me pa cho yen kanfo obo eba medical research. Ado to adumenu. Fifri bonnet. E woni ye wo. To betu ase. Afri ho akọ. Preka se pa. Oh ye de gu nkwam sa de gu so hiem. Ebe mo e kama. 0249761508. Edusana. O se madansie nie. Edusa eba mesha. Owonuro. Woni pedua ni tutu. Kono kwaji bi. Ko apema uturu mu se. Ebe tu afri ho. Me pa che edusa malamis. Ebe tu malaria ne typhoid ni nyina. Na de atwitwi. 0500-110-115. Obahema. Asemui. Say, Papa, your friend, where did I say? Asamwe, your friend, down, Eddie say. Oh, is it just a mission? Last week, me who the miss call, Binti Massam, and I'm saying, and also, okay, Metinenka. You, Yamin Shirano. Or your bar, Daddy Bama, Yamishra no pa. They say, Cranny saying, only 2 Panini was saying 3 years. Now Kitway was saying 1.5 to where you want Huni Papa no cry 40 days no free. Ah, Omin I am ma Bama, paying a Bama. Baoba worry beam. Say you are still young. Yami, now allow will be a crime mawa. Titilapia no ba unso ton fresh ni sa fresh na meto na moye den na mode ba yeah the ice eguso ice ni bebre na e eguso na ya packaging ni yie nti ya obeton we kotwi ho na me di kochi osoa me ne me ba no hey Sebastian any patri here my bio ejata wi ase wo ye na dwuma no ya di code to funu so a be so dey free niam no wakoda ni
Sompa Nkomo de ye say ayeyo enra na mi abidi momle wo scan frego momle me yi mama na so ade di kukukukuku ye de wo de wa fon ti wo kwa afon se propodua ebi shego sha me kase mateso enso baby o wod na mo ho no da mpe wo ayi nkeka wa eno anu no ya wo moso dancing hey solo maledi mu ababa wa bi wo America o se mpese ebebo ni din but definitely ye betwa video ne de e de amano en wo frame say o share o program no na kana koma intime ma 5000 na faka usika no ho a odi ye adwuma no na ye ne nkakra na wo wakoma so ade bi nti a odi sika ne mount wo bompa ya wo chiri koma wo be wie chiri wia no ka chiri onyankropon Allah na ono so onye na koma so ade ma no eti sika ne ni 5000 o se emfama abi jeje na kan na emfama no ti na chese Sompa Nkomo get results na ye kan sa pepepe ye nua ba bia wo se mame modin osuru nyankopon inshirawo na akomaso ade a odi iska ma oba kunafo a ni ko awu agya na yaya Sebastian ene Patricia Daworoma si eka yakum nipa wo ho so sete de ye dan aka no onyame ne boafo aso fama ne no nti yetio ma first of all untina ene we nyina abemu meda oni wa bedwafo ase se me baaye no mo accept me etie nia me de baaye yankopon onhyira mo onye mo kese onye makoma so ade emma mo amen nia mo beye bia enye nhyira amen onyi mo firi adum enko adum amen yankopon onhyira mo asefo nia mo beye bia enye nhyira me da mo ase meni so na auntie so odiske baaye 10 days ya aka your friend Lailatul Qadr yanda ya de bompaye sa abofo no be ba be jimpaibo inti alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin anti ne waya mami o secret prayers no nyankopon ontie enim guase esan ne ebeye ne eni se eto nipa bia nyankopon onpengu ma amen nyankopon onhyira wasefo wehu mekunani moboyi nyankopon ni rain feel that you will always be blessed. May Almighty Allah protect you with his protection, guide you with his guidance, forgive us all our sins. May you live long. May you live to testify the glory of God. Nia waya mami meniso. Nyankopon so behwe so, nia da wakoma so no obeye no mohu no de ama. Me da nyame nhyira. Alhamdulillah. Me was 33 years. Unko media school. Obetimi ay media wo. De wa kasa no. Dwene ho, why? Na wo baketwa no ho pagya mu kakra. Koye media course ni bi. Na ye mpushi ma wo. Wate? Obetimi ay media pa. Wate? Enkechi. 0554931931 0548931931 na yenko yenim na ewiase nsem no akoye nsemi bebre ane said ye ne hu se ma hye socks black and white eno so ho asem ko obi a woni de ai 0554931931 0548931931 na yenko yenim ay abrehosem 2 hello 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 me say champo sima ba ko mpacho ye bre ne kopa en sorry Hello. pacho me ba hello hello me say champo kasa Hello, good afternoon. So me da say
asɛm are ho na nso so no wama baabi a akɔ wie no gye aba ne akomatɔyɛ mu so aba sese wɔde n'asɛm bae ne wɔbɛka yɛ no so sɛ obi ntimi mfrɛ nka sɛ kontompo wuso mu so no adɔfo a yɛ a wɔn dɔ Sompa Nkomo hwɛ ne asie enemre ye wiase aye de obi ma 5,000 so fa me na fom nanso odo aye a wodo wo ne Sompa Nkomo nti no hwe ne waye ababa ni emeka chene se won fa sa akoma pano a na eka bia ya wode nipa ko no se ye nokura se nya nokura wokum nipa no wosan giska no ne de onyam ko bo betue ska na ma no na futuo nso ya so fa me de ma so no wo so mu a eno nso e bebo ye de sister na se be bia o yiska ni onyam be hina na mu na wo hira no so fa me da se na aramba maledi wetiawa de meka che me nua ba ne se won hye ne ho den na adwuma no wo yere na onte ne ho enye na no mu obenya nhira maledi me kan sam ketua bi ne akọ nipa bi obe na adwen se obebu krani afaso ana se anwisia ne nyanka afaso maledi na bra bo nsi ne yie oye bibi enye yie ya na ofiri se wawie etimi koye yade na abeto so ana abeto ba bi ana oyire bi so e se maami wode yaw na ekasa wo se sika no se nko ne ni kurumpo ne diye ana nke ne akoba se yabo ni kuma na wu no no etua enke enya ne yasa nti ye besre nipa omo yesa na ema ne se omu hwe na katua wo mo nyoma yesa akatua wo e se maami me nyini so bebo mpa ya ma nipa enam no so ani kuna firi mu eye sika kodi no no mom ana ese timpenten kwa peska na tua nti ye besre sa sabase ne antipart no so omu fa sika no na maami fa nkoto ba bi eda no onya na so mbie sebe ya boni kru na nko betua sika no ya boni dua ku no onu na nko betua sika ya boni dua ku no niti nko ba kura de sebe nka nko simu se nko ka koda fru nika na nso no ne ware ye nti no eye na sede se so otua ti mo fa mra no gonko tua maami wo bie na no ka sem bia to mo abrabo so a enya dia enya adwo be ya adwuma emfa wo ne ba bia wo so du ti akwa ebe ye adwuma kan wo ebe kan wo ba bi anase wo nana bi di ebe sire nipa hwe ni nuanim na wo di ni bone nipa hwe ni nuanim na wo de ade ehye ne mfe eku no nipa hwe ye o na bre bone mu ne wo de ebe firi nanum atofom bia ma le di be ye adwuma ma mi anko nsuo ma anko bodua na wo tena ne dam na ma le di wo bie nani na ni suo sogu foma sa nipa wo mu ama wo so ni suo wo mu nya wo ma woto da wo mu nam wa no bewu o mawu ana yade bi kwa akose wo mu ne wo ma sefo so na ma abaya 33 years enne obona ni bia na aye nisuo edi nti na wo se kobasa adwuma na nanka ni kunu ne moye ana akọ wie na wuo yakobodua me na wu na ma ledi na wu bisa wa bodua ne de ba bia mpo na nko mema na tua sika ni nyina wie kwa ansa no bedane akosie funu kwa nko ma dane enti se papa no hu mobo se wudi ye wie na betua wonye boni bia wonde wo so wagye ni sika no ti na ma ne bodua ana mpa so sika nso bedi be ma no ho ansa na eduane beba ama na koku no enti ma me kwa koma to yam ni nyina ne se yeso ya ne be kasa eka yentete so sika fa kwa adwuma ne mfa so mna so unya 20 no atua unya 5 no atua eka yentete so wo so wonye a na de ye wadwuma wate ndi koso na eko wani mwai era se abujanfo ha na ede Sompa Nkomo ni bisi Sompa Nkomo di Ebola yakra mu nyina 21st clinic yes sciatica expert sciatica no